Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli wa sallim wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ij'al awladana awladan salihin hafizina lil qur'ani was sunnah fuqaha'a fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Amma ba'da. Samahatal ulama al-a'izza wal ajilla, akhussu bidzikri wat ta'zim ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Ahmad Nawawi Mahfuz sesangat abdina amul ja'aki torto'ati ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Abdul Ghafur Khusyairi ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Muhammad Aqib Khusyairi sareng setuju para alim, setuju para ulama, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, para guru ngaji, seampun sopti hadir dak gak dinto tempat, sesangat abdina amul ja'aki torto'ati pejabat pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa Benderen sareng setuju jajaran sesangat beden kaula amul ja'aki tor cinta sayangi sahibat dakwah
wal farah was surur, Bapak Iyul sareng Ibu ben setuju keluarga besar eka dinto tempat, wabil khusus pengantan anyar dua engki panika Yuliatin sareng Ahmad Muzanni malar manter bi Allah itu tiagina cudu pasteh sampai ke swarga. Tetia cudu pasteh sesakinah mawaddah warahmah paringna barokah umurah, barokah ilmunah, barokah rizkinah, kaparingan rizki anak potoh solihin solihat. Amin Allahumma. Sesangat beten kaula amul jaaki tercinta sayangi. Ajunan hadirin hadirat muslimin muslimat, jemaah pengajian, para undangan, ajunan pencinta Islam, pencinta Rasulullah, pencinta ulama, seinsyaallah ajunan satejeh emul jaaki sareng Gusti Allah. Saya sangat beten kaula amul jaaki tercinta sayangi. Asyukur de ajunan Allah bitalaffuz alhamdulillahi rabbil alamin, dan kula ajunan saat malam semangkin ikasokani sareng Gusti Allah bermuwajjahah akompol tempat semuljah apolong ben oreng semuljah engki panika para alim, para ulama debuna Rasulullah, dan kula ajunan manabi ngulatin ulama kalaban perasaan seneng ate, maka pangabeseten kula ajunan bi Allah epateti malaikat. Amin kok Pak. Mi cengeng beden apa teh? Amin Allahumma. Napa parlo nama malaikat kak dinto? Adua ka Allah minta akin saporana dusana dan kula ajunan ka Allah. Amin Pak. Ja orang apa dina ria? Amin Allahumma. Dadi insyaallah saya hadir malam mangken peni lo berkapi dusana isapora kapi bi Allah. Mangkana suatu kebanggaan dek kajen kula ajunan malam mangken sebunga beni karo seodi meloloh Pak sebunga beni karo Pak Iyul sakeluarga, sebunga beni karo jen kula ajunan meloloh, beni karo seodi sampai semate norok bangga. Apa Pak? Kampung Muntor nih. Terus pengajian. Mun beda orang kubur esek sabi Allah. Pas beda ulama lebet neng kampung Muntor pani. Maka orang seesek saekopur panika esetop bi Allah. Selama Pak Polo are Pak Polo malam. Amin Allahumma. Jadi sebangga mangken sampai semate norok bangga. Mancermu keten kula ajunan tak cuma ipa apolo nganeng alam dunya melolo. Mancermu kebi Allah ipa apolo nggak sampai ke swarga.
Jadi sampean boleh gelak ngolatin Kiai Nawawi Mahfud, ngolatin Kiai Abdul Ghafur Kusyairi, ngolatin Kiai Akib Kusyairi, kalaban perasaan seneng ateh, maka pangabes sesampian panika bi Allah epaduti malaikat parlona malaikat panika minta akin saporana dan kula tu sanatan kula ajunan ka Allah. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu sesami-sami mulja. Oreh langsung ke acara inti baik. Dan mungkin suasana kita pete sae. Oh semua orang takok mungkin oh semua orang ngitek. Lagi pak. Durin banyak orang mati mungkin. Sampai edare compok mungkin mun beda orang mati tak oleh siaraki ke speaker tak oleh. Cukup lebet WA. Anapa? Sesake jen sarah. Kerja orang mati mulai ribet. Terus akhir. Sampai daerah compok ni kecek rajin na fitnah bu. Kula sampai kedatangan WA riberin. Audio. SMS nikah. Dak budi mun beda orang ngolok salam cek jawab. Aja tokon ni. Mun dijawab mate. Sampai daerah compok ni kelaki nang ngolok salam tek jawab bini na. Laki na roe rekan tokon. Sampai ete murah Roma beda kejadian pak. Kalau 11 malam beda orang ngolok salam telo kali tek jawab. Tuan rumah na buru ke kamar ben binin. Tokon je kok. Bener pas tinggi lagu jempet tok dilecong sape na lober teh. Iki cok tokon soko dua. Terselamat aku leban sampean. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Cek raja na fitnah mangkana mun iokor secara akal. Mun iokor secara logika orang benderan reng Madura nih mate ka ada. Kenapa? Orang Madura reng benderan nih kecengkal pak. Cengkal tak cengkal? Himbauan pemerintah ikuti protokol kesehatan, pakai masker. Ini mah bade sing ngakui. Ada wak bade ibu dia kalau sabu cangkem mah. Tak lah pada bentak ngakui. Bener pak? Cuci tangan pakai sabun. Ini mah bade sak beco. Ada. Sampean mulai gelek ngakan jajan ku bah beco ada karo apal-pal. Jaga jarak. Ini mah bade sejaga jarak. Ada rapet rateng reh. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Kula paling tak setuju jaga jarak pun. Mun pakai masker kula setuju. Keng kula tibi tak ngangkui. Cara yang tepekeh daripada mate tak ngangkui ya pak. Cuci tangan pakai sabun gula paling setuju. Keng mun jaga jarak nih gula tak setuju. Makin sholat berjamaah jaga jarak. Melenceng dari debuna Rasulullah. Di Rasulullah kula ben sampean mun apa yang berjamaah parapet. Pak. Bu. Mana Pak kompak? Bu. Jarang lato waki amin pungem-pungan kaki bu. Jarang montorongku. Allahumma sholli ala Muhammad. Bi Rasulullah kula ban sampean salat berjamaah parapet. Cek perenggang. Ana pedebun Rasulullah mun renggang. Aro ikenengin setan. Mun pas sampai semeter renggang berempat setan seneng nengro. Bila lebih kula tak setuju jaga jarak ni mun apolong ben bini ageubeuy anak. Wa jarak 1 meter mun ageubeuy anak ya tak duka teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah pemangkin ni terjadi.
Nika gula sebelum abahas mantan abahas nika. Ore gula mancing euy. Mun mancing nek nang nyade kan lebih sampurna. Tak langkong tukang syuting merepot. Sampine sapa soro dadi tukang syuting jek kok tak nyoro. Mantar muga dadi tukang syuting seikhlas. Oleh ganjaran sesampurna. Makanya sampean mun ngonceng tukang syuting mun tero bagus oleh nah pakenyang. Mun lapar nih kebahaya nih. Pernah kejadian di Sumenep ngonceng tukang syuting pah lapar. Kiai neroi syuting pah kalak colon melulu. Ya mun lapar. Terus napa nih terjadi makin nikah tanda akhir Dapuna Rasulullah tanda-tanda kiamat nyata. Bila ampun ilmu ipailang bi Allah. Nika tanda kiamat bahwa kiamat lagi parah. Dak remeh Gusti Allah mailang ilmu. Napa langsung ipasobung iangka bi Allah enten Pak. Tapi para alim, para ahlul ilmi, para ulama edikani bi Allah ipaseda kabi. Bila para ahlul ilmi, para alim seda, maka otomatis ilmu ni kalober dari alam dunia. Nih mulai berincik benyan ulama seda. Thank you Pak. Penyaring, thank you Bu. Cek benyan orang alim seda. Thank you Bu. Mantar ipa selamat aku leban sampian bi Allah. Amin Allahumma. Bila orang alim ipa seda bi Allah, lobar ilmu ni. Kula bae kadebuna guru Syekhina almarhum Kiai Nawawi Abdul Jalil, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, pernah madebu Bu. Orang biasa namun Abu Jara Romana nika barang-barang berharga keluar kebi dari dalam Romana. Bener Pak? Orang pencaran orang motor mun Abu Jara Romana barang-barang berharga keluar gelu kebi dari dalam Romana. Lomari, lencak, piatan, emas, angkuy, barang-barang berharga keluar gelu kapi dari dalam Romana. Jika tak ada barang-barang berharga baru Roma je hujar. Bener Pak? Pada ben Gusti Allah mun ngancora alam dunia ni. Barang-barang berharga bi Allah keluar kapi dari dunia. Orang alim mah, para ahlul ilmi, para ulama, para kiai, para aulia ketika dikapi bi Allah tidak ada barang-barang berharga baru dunia ni kayak pancor bi Allah. Mangkana gula ko beter sekecek aki dajjal ni ketoron Pak. Pak. Tapi insyaallah mun matura selamat. Amin. Apa? Insyaallah dajjal ni kata kira depak ka matura. Beda hadis tak ada Pak. Mun Rasulullah semadebu dajjal ria tak ada Pak karo ke Mekah ben ke Madinah. Mun ka matura Bu tak ada debuna Rasulullah. Mun debuna guru beda. Pasera semadebu Syekhina Kiai Abdul Hamid Bakir bin Kiai Abdul Majid. Para kameramen tikel foto deki. Tore toju kan. Dika Kiai mun tuban mantan kalah Kiai dia. Kula bi Pak Iyul Iyon Ceng melalui Kiai Abdul Ghafur kangkuy ngorok mantannya. Mun sampian ni ngampung Pak. Jadi Kiai mun niat tuban mantan kalah Kiai. Jadi mun eker peker mantan ben Kiai ni mul jeun mantan Pak. Tori congo gen keneng na beui. Ayolah Abbas.
Aroh mun keneng na mantan jo. Penuh perhiasan, kembang, lampu berwarna-warni. Aroh korsena lembu. Ki beda korse dayang-dayang. Tengok keneng na kiai na. Iya dia, meja na kanan tek lama ini. Dia mau pikir muljaan mantan, tahu ibu? Aro, tengok mantan, ongke ke atas panggung, beda nonton, kalampi beda nenteng. Kiai di mana beda nonton gila. Aro, mantan ongke ke panggung, bendal sandal ongke. Din kiai ini itu ya. Mantaran mulja sampai ke akhirat. Seneng abas lagi mantan jo. Selake genteng. Dia ngejas cara je helu. Itu mau cak ulan ngejam je. Sebini raktin gak ruah. Jak mi teh temung kok lambe. Ya cak yang lara zuken amuzanni beda remah. Mentaran teti juru pasti semul jatuhnya akhirat. On terus. Tak langkong kameramin. Beni tanda ke sambian. Tak kok aganggu nih. Deki la foto make foto la nyongsang la wad makin tos keluh ku lagi morokah terus insyaallah dajjal tak kira dapat ke Madura amin kok pak mayu mole berkata amin Allahumma pada hadis ada yang mundabu na guru Syekhina Ki Abdul Hamid Bakir bin Ki Abdul Majid pernah madabu. Napa debuna Dajjal ria beni karo ke Mekah Madinah saya tak ada pak ke Madura pada tak ada pak alhamdulillah beni tak intara Dajjal ke Madura pak tapi Dajjal ting intara ke Madura penikabu Madura ni kapas nyelam teti tase amin kau bu nanguk nyelemah daripada yentarin Dajjal thank you pak alhamdulillah masuk akal yang kuleri ben morok nang gelis Bengkalan bedesi aja jawab ibu mohon Madura tak kira nyelam jai betoh itu maka yang bendaran bedes ngocak betok jai pak bu pak sampean pernah ngiding kabar lumpur Elapindo pernah Sidoarjo lumpur Lapindo Kak Dinto pak beberapa tahun yang lalu oleh 10 tahun langkong ampun setelah dicek ternyata lumpur sekeluar celot tanah sekeluar ampun tanah Pamekasan ibelina boleh ternyata lumpur Lapindo Kak Dinto setelah dicek ternyata sekeluar ampun tanah Pamekasan jadi dari Sidoarjo ke Pamekasan panih ampun agureng ibebe jadi masuk akal ku laku Madura nikah nyilem jadi tase kemungkinan yang kedua beda madebu ku laku Madura panih tasik bere bentemur abisanan tasik lauk bendejeh asalaman mun la acampo lober tak lober penyaring lober tak lober deti akhir zaman mungkin corona ya tak lemare thank you pak perpanjang dulu kiamat perpanjang terus selamat sambil penyaring terus selamat dari corona terus selamat dari fitnah terus selamat dari ta'un dua kelako debun ulama napa pertama pabenya maca solawat cek pekorang saibuh sehari semalam mun tak bisa selanjeng sepanda sallallahu ala Muhammad saibuh paling 20 menit mun bejeng napa boleh sampai saibuh pak
bacaan sallallahu ala Muhammad Qur'an peterang tu pun ulama baca 111 make rezeki bi Allah tak kira pipa korang make pesero itabur pak amin ko teh lumpan tokol di meja re mari ka kita tulo sengka senyoro mi cengkal gelur yang motor ya Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad alhamdulillah makin sholawat baca tak cukup di musola sampai pemausan burda tak cukup di masjid jalan makin macam burda rombongan sampai ku oncor beda bu beneran beda alhamdulillah sampai 100 orang naku oncor macam burda tinggi ke dingakin salbut bacana maulaya sholli wa sol limda iman amadon dah pada majia pada orang yang katanya dah remun bacaan sakak dinto ialah mun labedena la tarosakilah qorateh papulong ke Allah insyaallah iterima bi Allah gula bahengak kalamba orang lamba ben mangken mun bacana beneran deng mangken deng lamba ni keting macah tak pati bener pak kulan di embal lamba dulu remak kejedin bunangkah wali mangana sampean cek lah nyala ka gula are kompoy reng wali dia gelura ya karo kompoy ya mun pangkat dia beni toronan pak Allah saya beri kapi mangan cek ngampuaki make kompoy reng wali terus lagi ya bulan di embalam mbak mun macan ni tak pati bener pak ting maca Fatihah bu gairil maululi alaihim walallalin taklah pada orang muntor lambak mun watwan ro tengki ken manti pak mbani kamun mios lambak ngi bebungbung pereng jo ike bayi bedena copa anapa taning Qur'an copa mun Qur'an copa kening tidak orang sokro bere bahkan bacana tak pati bener keng mandi ke Allah anapa ate bulong ke Allah orang mangkin ni ke bacana leduk hebat mong bacana manti pada manti taning tete taena Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad nomor 2 pabenyak maus konot nazilah bilebih mari pejang fardu selema waktu mun tak apal ialah konot korla konot nggih penyareng nggih mantar selamat kapi bi Allah amin Allahumma amin hadirin wal hadirat sesami mulja pon langsung ke acara inti mantan selakeknya mana Muzanni sebiniknya mana Yuliatin ki kulala minta melolo kesampian doa aki manter muka tetia cutu pasti sampai ke swarga laki bini ni kamu pada masuk swarga seneng bu sampian ni ke bu mun masuk swarga ku laku ratinan ben bidadari amin ke bu lah pada ben laki nak ibu nyamanan ben bidadari alhamdulillah mangkana gula sering api datu lamba beda orang adua ke Allah selake adua isepin bini na ya Allah iko abdi namun pada tuli mati benik bini pemati kada Gusti sesayu liatin ngocak si bini kikir kalagi nah mi saka into kak de iya lek kolana muneng kok semate kada lek pas embeen alake pole mangke pada masuk swarga emben tak kira apolong ben sengkok lek tapi emben bakal alak apolong ben laki si nomor 2 tapi mun ben mate kada lek pas engkok abine pole tak apa-apa lek
Hari yang menang ring laki dia. Mangkan dari segalanya ring laki ring menang ke orang bini bu. Nggih bu. Alhamdulillah. Apenta awet. Apenta seraan. Ring laki ring bendeng bini seraan orang laki. Napa alasna ulama? Polan ring laki ria kebay dari tanah pertama nah orang bini ria dari tolang. Tanah bentolang seraan tanah. Coba sampean ngalak tanah tolong 20 tahun 50 tahun tak kira rosak buto pagun tanah. Keng munto tolang tolong 50 tahun ancor dadi abu. Mangkana ring laki ria seraan bendeng bini congo ring laki umur 50 tahun abini peraben sip. Keng mun ring bini umur 50 tahun tak ning ambek karena make sosoro de pak gebujel lalangkong bu sawara ungkuan bacet ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Mangkan ring bini segalanya toro ocak ka ring laki. Walan bade ring bini ni ka agurunggung ka gula. Ajunan pernah abu debu ke pernah apidatu. Pidatu napa bu? Debun ajunan lakoh kak dinto dindeng laki kapi bengki bu. Reng bini ni kelakar tandi lakoh pak. Ada pak. Asa-asa sareng laki, alandu reng laki, mance reng laki, asapuan reng laki, atana reng laki, abelenjeh reng laki, tapi dindeng laki reng bini tandi laku apa? Tugas reng bini rekaro setong apa toro ocak. Mangka namun esoro mance mangkat. De iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng kadang orang laki nih ngalak nyaman jibi pak. Thank you bu. Make ke khori morok agak peni. Kareng laki nih kang astete. Lek muzani. Aduh ojeng. Kaburu ruang. Harus pakai yate nengocar. Jadi tapi datu. Kayak selebar labu kulubu kayak. Yo liatin padeng itek ya ojeng ya. Geng beni ojeng kaburu ngitek ro. Ilmu mate nengocar ibu dok remak engkau kemarin hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Ring laki kadang ngalak nyaman jibi. Aku moneng daerah Sokobona. Kalangkong nika alamat kelero nih. Pengasuh pondok pesantren Sumber Baru Al-Falah Dempo Barat Pasian Sampang. Intar ada emari. Ke wafur ke ibu re periksaan nih tuan rumah ngara salah ke punten bener ngara lata kok de rumah ale kerelo alamat teh engkau ria Sokobona Sampang apa telentar ke Pasian de emak are beda se Pamekasan fotoan lauk ki buru mangkat di Mekasan boleh gelak ke dojo ke pengajian Banyuates terus ke Pamekasan pah mangkat kanto Arya Dempo Barat demak Arya mangkana tanya gelu coba ngubah keneng naure orang mun tak tahu tanya gelu mun tak tanya oma tahu bahaya re pada ben gula setahun 2005 ke Mekah sedu kali na pak alhamdulillah gula telok kali pak. Mungkin ni kagak melarat sudah pak boleh ke Mekah. Stop riben lah tak ada mangkat sekali. Gulang ibu tetangga keng mati pun. Tak toman pengalaman sekali. Depak ke Mekah, entar akem ni kan hotel lo sih keneng. Depak masuk ke kamar akem ni.
Tak sampai 5 menit bah cering di jeding jo. Panas. Siku bodoh napa loncak dulu bu. Siku lah katonon. Ternyata de pak ke jeding tinggi congo ake laro pas salami cek. Hotelnya kan ngangku yepet bu. 2 cek bede biru bede mira. Biru ro celep mira ro bule. Ngara ake lah pas mi cek se mira. Ya pacong lot dia teh. Wah tuat ya Allah salah panapa abdina Gusti dosa panapa ikepak bigula kakek beni dosa keng salami cek. Enggak nanya tanya kan dia. Kalau ada pak gedempo pasian ada Allahumma sholli ala Muhammad. Mun daerah Roma isu ko beuna orang ni kemun abini lain bendera muntor lain bendera benteran ni pak. Daerah suku beuna ni mun mas kabin muda kasebut. 50.000 100.000 bede 70.000 keng ben na sila lang ba apa sih teke bilang laki lencak ben kasra kar dulu teh sekemi juta paling muda lomari ben esena korse du setel kenting atelak eke bepole pak ada tak lebu dari laki ada tak lebu ting tanya kime eke bepole padu eman gaya 35 juta gaya reng laki ngucap iman keben berempat harga tak kira 30 juta mayu pikir mun anan orang seesak rosak dulu ngelarbet kabir kan tak iman marah pikir marah Regula tanya kemen. Bu, jawab jujur. Sampian kama iman kalencak ben kesosona bu. Imanan kesosok ya Kedi ngaki pak, kedi ngaki. Hui, mon lencak beret, kempang pelitur pole, anyar pole. Lomari beret ecet anyar boleh pak keng mun sosong ngelarbet ibu cek ada rumah teh ayo pikir marah ya cek ada rumah marah ngangkui kotang seret api nyet ke atas ngangkui silor ke lostung ke bebe area sero sagara-gara kaki teh Allahumma sholli ala Muhammad. Terus pengajian sampai kol berempat kol situng sanggup ereken gendeng kok apa telah kol tong bojarna kun pakun dia tambok nah cek metuan Allahumma sholli ala Muhammad. Lek muzanni mi ngitek lek beda apa ya sampian penikah pada ben nahkodah lek muzanni sampian pada ben supir pak dak remah supir dak remah nahkoda otabe supir pertama kau tu tahu kata cuna pada ben sampian gelak mangkat dari Roma kau tu tahu kata cuna mun tahu kata cuna depak kata cuan bener pak tapi mun tak tahu kata cuna entar ada emah sampian gelak kan mangkat tahu tujuan engkau entara kakon pak Iyul entarah ke pengajian depak tak depak pada ben orang abi nilai muzani kau tu tahu tak cuna
Polan mangken nek banyak orang abini tak tahu kata cuna. Sampai sewatu hari tak kira tahu to cuna apa. Kula riben atanya lah kompoi atanya. Sampean tahu kata cuna abini Pak. Tak oning kiai. Mi abini jek nyaman kiai. Orang mun abini karo keniat nyaman maka karo olehnya. Tak oleh genje penyaring tak oleh genje mangkana orang abini kudu tahu tojuna lek muzanni napa tojuna abini pertama ngereng lampana Rasulullah kak dinto araji Pak bahkan rajina Rasulullah beni karo situng semasyhur sanga bahkan bedesi ada buaki rajin Rasulullah nikat 13 nggih Bu. Para nabi, para rasul araji kabeh Pak. Karo sebagian ulama bedesi adebu, bede sebagian nabi rasul sampai mangken kita araji, kengku laku bekal araji, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni sampai mangken kita aset Bu. Bede ka emah, bede tas langi. Ku laku bekal toron ka bumi kangkui merangin dajjal. Tidak dapat ke bumi pas araji Nabi Isa ni. Nyaman le alek puk benderan sekitar alake torot kelucu ndera lake ngantos Nabi Isa ale tele ngol-ngol Allahumma sholli ala Muhammad. Datile muzanni sampean pertama tojuna niat ngereng lampan Rasulullah. Mun mulai beri kantos malam matandi niat agak penikah ken mangken aniat lek muzanni. Nomor situng. Nomor 2 nahkoda supir nikah lek muzanni ngiba penumpang. Tehi. Mangkana nyopir kudu tahu. Mun pilukeun ka kanan, piluk ka kanan, jek piluk ka kacer, curang roa. Mun bade polisi tidur rem. Jek gas. Mun iya gas mantap. Mun bade rintangan rem, jek gas, mun iya gas nabrak. Bener. Mangkana kudu tahu nyopir. Sampean ngiba penumpang lek muzanni, pada ben sampean nih kudu tahu nyopir. Lah banyak penumpang anak lema, tangki, ki bini, ki kompoi. Mangkana mun pas tatabrak mobil bahaya penumpang. Mangkana supir nih kudu tahu. Mangkana dawuh Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Alhamdulillah. Anak paring laki mi kudu tahu nyopir. Si adep nareng bini polan teh. Woi. Si adepin reng laki reng bini, Pak. Si adep na muzanni. Yu liatin teh. Arapa? Orang bini ria pada ben oncor, Bu. Tahu oncor sampean? Jan orang bere obur, can bahasana obor. Ya ruwa oncor pereng sese minyak ibrik sompu jua. Ajua oncor, mun tak tahu ka oncor mate boy. Lah sara gelu. Terus Bu. Anapa oncor? Debuna ulama mun tahu cara neku oncor dia. Masalamet ka senegu. Keng mun tak tahu cara neku oncor, senegu bakal ketonon sebab oncor dia. Lek muzanni nikah yuliatin pada ben oncor. On. Penyareng on. Dia ada mau oncoran itang peteng, tada lampu, tada senter. Mun oncoran kan padeng kabeh, Pak. Betoh padeng insyaallah tak tepak-pak. Jurang padeng insyaallah tak tebrusok. Kan dia teh. Lepada ban yuliatin oleh alek muzanni. Pada ban oncor, oncor. Sampian mun tahu cara neku oncor insyaallah masalamet ka laki. Masalamet ka sampian. Amin kok teh. Kalau pai lah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Lek Muzanni kor tau cara negu yuliatin sampean. Insyaallah contoh. Mangken lek Muzanni salamet sabab yuliatin. Umpama lagu lek Muzanni intar ke pasar benderen. Pas ketemu ben orang bini pas tero lek Muzanni mulai lek eroma beda yuliatin. Rasana apa ada lek orang bini re karo abesna selain. Rasana apa ada. Beda seratin beda secoba kenton pada beceng. Haram dia. Ini membeda kentor om. Bener bu? Pada benas sek bu, beda sek pote, sek jagung, sek tenggeng. Abesna selain bu, ting pak kata bu pada. Karo beda lain, nah mun sek pote ya, kakan lembu, tak gempang peleden, lekas kenyang, keng lekas lapar. Orang bini remun radin deh ya, kakan lembu, lekas lapar, ki aku ngakan rek narek ngakan boleh. Mun mbak coba orang bini sek tenggeng, peleden mulolo, kenyang serak, ngakan ki aku lemah ki kenyang. Orang bini mun mbak coba deh ya kenyang mulolo, kadang kan sebulan deh apa. Ya mun mbak coba lun tak semangat ding laki dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Kor tau sampian lek Muzanni insyaallah selamat sabab yul. Sabab yuliatin. Amin. Keng ngontak tahu cara negu oncor demun ulama. Maka bakal katonon sabab oncor ban. Reng laki mun tak tahu negu reng bini, reng laki re bahaya pak. Tere, mun tahu adidik reng bini kan nyaman reng laki selamat. Beda orang laki kita andi bini bengal kareng tuana. Tilandi bini toat ke orang tuana. Selamat sabab orang penyareng, sabab orang kita bini atau karan setretanan dengan di bini pas akor bentan tretana selamat sabab orang kita andi bini amuso bentatang kena gila andi bini akor bentatang kena selamat sabab orang keng mun tak tahu cara negu oncor ji bekal katonon sabab oncor leng laki mun tak tahu negu orang bini reng laki bekal ancor sabab orang bini banyak kejadian asal leng laki patotoat karing tua duen tingla andi bini bengal karing tuana karo rebuan sangkolan beda tade penyaring beda tade kita andi bini akor setretanan tingla bini di bini atau kar bentan tretana ben par para ancor sabab orang bi bentatang ke akor dengan di bini atau kar bentatang kena rosak sabab orang bi mantar selamat tabi Allah amin Allahumma hadirin wal hadirat sesami sami mulja napa ge penikah pak terus lagi ya nikah amal seike ke akhirat bi kula ben sampean terus ongguan bu tore nikah terakhir kula paham bu beda telok golongan pak nikah haram masuk ke swarga swarga ro beda tolesan telok golongan haram masuk ke swarga tek tangke bi swarga ro napaan pertama al-bakhil orang cerek orang penyaring orang cerek orang cerek dia haram masuk ke surga bentak kira mulje potona mangga napa lampe
sampean lek muzanni oleh alek yuliatin muntro mulja potona pelambe Nabi Isa alaihi salam pemulja bi Allah karena bengesepuna lambe mangkana sampean Pak tromul je potona palambe melarat ring lambe nika apa orang ini kemun asoda ku apa yambe setan 70 setannya ada Bu orang dia mun asoda ku setan 70 sing ambe lulus setengah datang setan setong terus sampai 70 setan kadang lulus dari setan 70 kadang embun setan datang dia ya kaki dia Allahumma sholli ala Muhammad mangkana mun sodako mun temu reng bini asal banyak tadi sokoni asal abri asatos sedina 5.000 yang mun abri asatos pagi kikir iya terus bagi kapi jak bagane anakan ku tau nyari mun kakeh Allahumma sholli ala Muhammad ada mereng bini kan ngaste tereng laki ring adipin orang bini ada kapi ceremi Pak kapi tak usah ngaleng kakek maki bini ne kiai pada teh haram pada thank you Bu cereng kadang reng laki abon tato lo kecap jawab nelancong kadang reng laki tinggal narik rentar ke depor walau wailah ngantuk ya iya wajan mon mantan deh kan beda sih ada Bu acara mantan daripada guna acara ndeng mate beda sih ada Bu ulama apa bulan namanya kocak pada guna acara ndeng mate ani mantan nikah makanya pendidik remah muntak dulu isoro toron tak kira toron dia pada ndeng mate dia pon tore dia kaji kelu sekecaki mari lah toron cek kanton buni yang mun berpantai dung cek gecok le muzani jaga ilu dia punya ulama mun sebini para pantai dung pahe gecok pas dadi anak poan-poan an katon duan arwah bagi pengajian tedung kecokan kendur Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad kadang ring laki rek nare antara ke dapur tabu lapar mun gule senika tanya kadang gini kan telo kecap karo masak nasi lek arjo pelancong biasa bojo apa kak seatan Jareng gelak ki agung kok ki mandi nahan mari mandi nahan ki abedei mari abedei ki asragami meleda iya ki ngater kak tak sekolah TK ngantos engko idisa sampai mulai kak ternyata aja po ojen engko tak ngiwe pajung usah ngau pero mana orang bin kok sing ngau kak depak koroman nyunguk beres lah tade usah mangkat boleh ka tuku lancong beda tade mandir selamat mangkana jare-jare orang lambek nikah kamu jabotona orang lambek palanjang umrah Nabi Isa alaihi salam lambek dele jubet pak beda orang nyaman ada pada ben Nabi Isa keng budi lain napa budina dia ada pada Musa keng budi lain As-Samiri nikah saya sakrosak ke perjuangan Nabi Musa perjuangan Nabi Musa yang core sakrosak sampai Nabi Musa nikah cubit sampai matur ke Allah kenapa pematuran Nabi Musa ya Allah Musa As-Samiri patuli mate boy Gusti abdina tak mampu Musa As-Samiri kaisa saya sakrosak ngono ke perjuangan abdina tapi ternyata bi Allah tek patuli mate pakun palanjeng umrah Anapa? Karena Musa As-Samiri ini kalambe. Mangkana sampean terlalu lanjeng umur palambe. Tung. Dua
orang soki seta azakat haram masuk ke surga. Orang soki seta azakat, makanya zakat Pak dunia apa? Oi, Bu, mau landi emas Bu, 100 gram, setahun te angkuy, karo beli lem omplung, aro zakat Bu. Iya mau nyangkuy tak apa-apa Bu. Kan beda kadang orang beneran ngangkuy emas dulu teleng lera. Ada yang gentelo kilo yang kui kebi, dulu miring cetak tak apa-apa Bu. Orang muntek zakat di dunia nah, maka haram masuk ke surga Allah. Bahkan orang mun mati ki Ibnu Abbas, zaman Ibnu Abbas, beda orang mati, isabah ke kubur, nyambek bi olar, sampai kuburan petok nih ke isi olar kabi. Ternyata sepetok nih kesetretanan Pak, tinggal urus soki tak pernah azakat. Menteri Peselamat bi Allah. Terakhir nomor telo, haram masuk ke surga orang dayus, orang penyaring, orang dayus. Darama orang dayus ridho keluarga na ala ku maksiat ke Allah. Mangkana senga le muzanni cak patereng dayus jaga sebini. Walan kadang bini na tak abejeng ring laken nang tenang. Ari berarti dayus. Sebini lebur arasanan etorot bilakin. Ari berarti dayus. Sebini lebur muka aurat etorot bilakin. Bahkan elajan. Ari berarti dayus. Ridho keluarga anakku maksiat. Jadi selamat apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana mun sebini tedung lek muzanni kita apa jeng cegei. Pala kita alim cege bahkan kikir sepenting tandi otang. Mun sebini lebur arasanan lek muzanni saya cek torot bi sampean. Mun etorot berarti selaki ni kadayus. Anak lebur amal aku maksiat cek torot Pak. Walan kadang orang dinare orang muntor orang benteran keanaan ben keajema imanan keajema bener Pak. Anan kalau sangat malam tadi eroma nang tenang aja mau urip tak mulai posang senyari aja mau dulu tak abojeng ada berarti kan imanan keajeng beda tade penyaring beda tade. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang sampean andi anak bini iki bebekan lah ya nang tenang Pak nikah berarti dayus bekal ria karo patakotan Pak ngabele cek beda orang nempamun hukum kita obe Pak mun juk tojuk waduan ban bekal hukum haram acelan waduan ban bekal hukum haram neng sakamar waduan ban bekal haram melancong mandeman ben bekal waduan haram hukum tau Pak ngiding sampean. Mangkana mun anan sampean iki bebekal lah mun sampai terjadi zina sampean pertama yang harus tanggung jawab dengan Allah. Menteri salam tah sing cek dadi orang sedayus paling akhir pemator Imam Maria sekali kisangkup mongkuan Alek Muzanni, Alek Yuliatin, semanto kaman selake napa sebini, selake, semanto. Jadi Yuliatin ini kanan Pak Yul, Pak Yul ini ke aslina Pak Suhir, ben Ibu Malia. Jadi Pak Yul, Bu Yul. Yuliatin ben Lek Muzanni. Sampian mangken orang tua na ampon atambe serah matwa kedi ngaki le posisi matwa ni kapada ben orang tua le ngki matwa re tada telak apa mun ben bini bade telak ka keng ben matwa ada telak ka mangan sampe jalan mahelap tako atelak ben bini nah polan matwa binin kirat cinta ngalia ka matwa na tahu le teh
Beda orang katanya ke gula kiai posisi nama tua mi pada benerang tua beda apa jatah atau man aromat atau man aladin kap Cina ayo kabel malelek musani paham Pak Iyul ban Bu Iyul si aga bay Iyul are oleh yang sarah oleh nakang tabengkang talangkong bayul talangkong bayul si di timur kalau Pak Iyul Engki. Oh ibadah. Talangkong Bayul, sabara Bayul. Bayul ban Bu Iyul si aga Bayul oleh yang sara. Kalau kang tabengkang. Jarang mun tak abengkang tak dadi Bu. Dadi make kiai mun aga bayana abengkang. Iya pada Bu. Karo mun kiai nganggo ilmu, make abengkang nganggo selemut. Apa? Karena debun ulama mun nganggo selemut an katodu an re toduseun. Mun tak nganggo selemut ku ampuan ane tak toduseun. Tidak tak tahu dusun, makai ada kiai ngobrol mercon. Tidak tak tahu dusun nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Abid akabai alhamdulillah ting abid Bu Iyul ngandung. Kula mangken tanya, orang ngandung nyaman apa yang sarah? Yang sarah kok Pak. Orang ngandung ni kan yang sarah. Dari sebulan 3 bulan tak usah sangang bulan ki 2 bulan 3 bulan lah tak nyaman kabila thank you bodhe kocak ngandung kaber laboro kapi bon kosoko na jo bon pepepen laboro la serom lo gen semalam ring laki ngir sengiran karo bini asro selaki bodhe burung kopi ngopi ngidin bauna kakanan lawok kok sapi nyaman tak nyaman mun kareng beres mun kareng ngandung tak nyaman ngiding bau nak embi ngiding bau nak esen selebar mun dia tak bau nyaman Allahumma sholli ala Muhammad terus ngandung Bu Iyul tambah bulan tambah raja sangang bulan Masya Allah nyang sarah karatinan elang mulai ngandung sangang bulan marah pepe si asal pepe kelompang keltop lah bengkong sepotongan gitar tua ada kencop kepak lah paculun si asal pertas panjelin dak lah gak tok lembek bener Bu bi lebih ting ampun melahirkan anak apa taruh enanya bereng bini nih Pak akhir melahirkan Bu Iyul serah lahirlah Iyul los eromat esosoe ada kan lagu nembu thank you terus esosoe sampai 2 tahun sampean mun nyusui anak pas sampai 2 tahun anak ni kamu esosoe sampurna haulaini kamilaini sampai esosoen 2 tahun anak ni bakal cerdas sehat dia beri susu Bu mangken ni kan banyak anak ler-meler dari rumah lahir teh soso bimbun soso susu sapi aro soso na sapi mangkan ampong ngalak ka sapi bener susu kambing ampong ngalak kambing susu sapi pendenan sako susu anjing Bu pada ban mangken nih kiai kadang andi anak andi putra kan ngalak kaum mina ngalak ka sapa ngalak ka kebulan nah arab jadi umina tak ngancu lagi ka kebulan mulolo sing ngancu sing ngondo kabula si atulang kabula si ngelonin kabula si abedein kabula sampai tedung ben kabula na laan ngalak ka kabula na Arab dia pulong ben kabula mulolo mangkan sosoin sampai 2 tahun mundi anak Yuliatin empian insyaallah sekejaki ngandung mari nak agabai mantir muka pas ngandung menurut kabi mantir tak mandia setiap ampo mun lagi apa nuruk kabi pakaro Arab ari ya lakir terus andi anak Bu
Terima karo agama yang melolo apa. Mundi anak yuliatin ku laku sosoe. Sampai 2 tahun. Mun mampu. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Terus elatih Pak Iyul ban Bu Iyul nih. Sampai raja sekecaki ngaji. Raja boleh sekolah sampai munduk. Tinggal di besa apa yang terjadi? Bekilan kasapa? Muzanni. Bekilan nih. Arya matuani. Si Agoboy nyang sara, ngandung nyang sara, melahirkan taruhannya tidak lahir Aladinin nyang sara, tinggal di besa, bekilan kamu zanni. Di mana nemu nih? Tak nemu nih. Nikah matuah, mangka nemunya kien matuah berarti nyakiin orang tua. Mangka tak langkung sampai mangkin nilai muzani reng tua nih Pak Iyul ban Bu Iyul demi sampean berdua apa sih korban lagi marah sampai nang ke pengajian pani berempat abin Pak Iyul nih kiai na kampah mungkin 3 jutaan gelu enggak tak ada Pak jo tak langkung kiai kerja ngabia berempat Pak Iyul nih mangan tak langkong le muzani mon laku Pak Iyul tak pati bedeven tanah arwah beni keng cermat kamantoh Pak Iyul ju toju ramper manto lebe taknya apa Pak Iyul tak bentak arwah beni keng amu swaben mantoh sampai tele nampak cangkem apa arwah sosami kereno tangah demi nak botoh mangan sampean betul nak foto se atau at ka orang tua amin Allahumma amin hadirin sesami-sami mulia ponkeun kanto we orang engke tibi nyaman na mencer muga wi Allah paling selamat kabeh ilmu saya sampai aki mencer muga ilmu si barakah ban manfaat fid dini wad dunya wal akhirah amin sareng doa iki Ustaz yang doa ban pidato lain Ustaz ya kallulah masjid lain jadi berkat kau tu 2 kallulah gajah aku agak saya sumenep sabenang engki senikan nih sareng doa ge engki keng doa ban pidato lain Ustaz berkat kau tu 2 turun dari panggung tuan rumah nanti teng berkat di bawah 2 kiai kento berkata pidato nah kento berkata doa nah itu aduh pejas gula teh dari intodus keng kalah teh udah bahaya buang ada iya menteri selamat kabeh amin Allahumma saporaan kula mun salah sapor aki sampean salah kula nyapora mantir muga tabeur ngaben pangapuran Allah amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ألف بين أحمد مزني وزوجته يولياتين كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين موسى والطور سيناء وكما ألفت بين إبراهيم عليه السلام وسارة وهاجر وكما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين آله رضي الله عنهم وأمته رحمهم الله وكما ألفت بين يوسف وزليخا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حرضا أو تكون من الهالكين بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم بارك لهما في عمرهما وبارك لهما في علمهما وبارك لهما في رزقهما وارزقهما أولادا صالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim.